Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha inna khalaqnakum
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Berapa itu? Itu umur berapa itu belajar itu? Berapa? Pas umur 12 12 sekitar 8 tahun itu. Kelas berapa itu? Kelas 3 kelas 4. Nah, milu lomba di mana weh? Pertama di OI, kedua OKI, tempatnya di Palembang. Itu 4 tahun berturut-turut juara terus di OI ya? Juara 1 di OI. Tahun kemarin OKI. Tahun kemarin di? OKI. Yang ngajar apa? Yang melatih suara mana? Mama. Mama. Latihan suara tuh mama modelnya tiap hari. Mangke-mangke dari rendah ke atas terus tiap. Yang kakak? Sama juga. Sama juga. Makan apa? Agar suara bagus itu. Atau ada pantangan makan? Ada Biar suara nyaring apa? es gorengan. Das. Nggak boleh ya? Nah, ke depan cita-citanya nak jadi apa? Polri internasional. Kakaknya? Polri